Gradonačelnik grada Petrinje i nositelj liste za 6. izbornu jedinicu predstavio se u Velikoj Gorici. Centralizirana država radi od nas koloniju i traži od nas da budemo nepovezani, ali onda to u Saboru moraju reći. Da je strateški interes da mi ne postojimo, da ćemo biti destinacija nuklearnog otpada, da ćemo sasjeći cijelu šumu, da ćemo promijeniti biljni i životinjski svijet, da ćemo promijeniti vodotokove, onda promijenite i nas. Mogu nas iseliti u Istru. Znači, Hrvatske ima svuda, samo je nema tamo gdje treba. Smatram da u budućnosti više kružnih tokova, autocesta, brzih cesta treba doći prema ovim krajevima, jer brze ceste donose brzi razvoj. I s druge strane, smatram da ne možemo prihvatiti da postajemo destinacija svih onih ljudi koji nisu zbrinuti na pošten i korektan način od države. Nama se guraju ljudi koji su u zadnjih 20 godina došli iz svih ostalih krajeva bivše države, gdje smo ih prihvatili i s druge strane nam ostaju socijala. Imamo problem prognaničkog naselja Dumače i tako dalje i tako dalje. Evo, to su stvari gdje moramo promijeniti upravo ono što je najvažnije, da nismo statistika. Znači, ne želimo biti statistika, niti broj. Bili smo broj za pregovore u ratu, sad želimo biti broj da sudjelujemo u kreaciji politike i Europske unije i da nismo u Europskoj uniji slučajni prolaznici. Ja bih najprije rekla da je svakako tu jedan objedinjeni projekt Petrinjske kuće zdravlja koji u sebi sadrži sve one projekte koje smo radili kroz javno-zdravstvene akcije gdje smo pokušali senzibilizirati građane koliko je važno prevenirati bolest, koliko je važno unapređivati svoje zdravlje i koliko je važno u stvari voditi brigu o svim onim segmentima koji utječu na naše zdravlje. Drugi jedan važan projekt u Petrinji zdravstveni je svakako sad već nadaleko poznata, dakle, ambulanta za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, koja je postala jedno centralno mjesto gdje hrvatski branitelji iz područja Banovine, iz tog cijelog područja dolaze, ne moraju više ići u udaljene centre kao što je Popovača, ne moraju ići u Zagreb, dakle oni u Petrinji, u našoj ambulanti dobivaju svu potrebnu psihosocijalnu podršku i to je sigurno nešto što značajno poboljšava kvalitetu njihovog života, rješava ih velikog dijela njihovih psihičkih poteškoća i pomaže im da se lakše nose sa svim problemima s kojima se danas susreću.